that are socializing without regard to protective behavior, particularly in an environment serving alcohol, is becoming one of the greatest risk factors in our country. Kurugamio kwa wendia wa njohi irabu-ini riari riciria rithugunditwo kunyihia gutamba kwa murimu wa COVID-19 bururi-ini na njira ya kugiririria a Kenya gucamania hamwe mari aingi kuria irabu ciahingirwo. No kaunti-ini ya Samburu mirango ya irabu imwe no mihingure kuria aria othe mangienda kunyotoka undu uria ni mugaru na watho no birigiceni itabanitio tauni-ini ya Balala andu 18 ni maikitio ngono mehingirite kirabu-ini kimwe makinyotora. Jana tulifanya operation ya multi agency within Balala town na tukaweza kunaza watu 18 katika baa moja hapa mjini Balala na watafikishwa mahakamani leo. Gatagate kaya 18 munini wa komanda wa borithi kaunti-ini ya Samburu ahithuritie ati amwe ao ni aruti a wira a thirikari na othe ni marathimirwo kana mari na virus ya COVID-19. Wote walifanywa uchunguzi ya kiafya ya COVID-19 na majibu itapatikana hivi karibuni. Munini uyo wa komanda wa borithi ni arutire mukana mururu aikari na endia njohi kaunti-ini ino akimera mathingate mawatho mothe maria magathike makuhukia COVID-19 guku bururi-ini. Naonya wananchi ya Balala ya kwamba wafuate sheria. Wale hasa wanafanya biashara ya bar, night club, wines and spirit, mfuate maagizo ya serikali ili tuzuie COVID-19 isisambae kwa watu. Maya mahanikite oriri minister wa agendi na Balala atheretie ati ageni mikawa-ini no tumagirire kwenderio njohi na no menderio keheri-ini kuria makomaga. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.